Ka Nagaland kalalong kalado, kat ba ka Meghalaya kalalaban bat ya kekerdan ka baar ha kalumpung elek kai 14th Senior National Pencak Silat Championship arca apun rio. Kabala poino siya kabakun kasingi balang jong katayo. Na kalyang ka Nagaland, ka jingyo ban khur ka jongka ya ka nam lado kalawan hadin bakalala bakan khur rio tali kita kamaksiar ar tali kita kamarupa bat kawai kata kamarnang. Kat ba na kalyang ka Meghalaya ka kinhuan kalayo bakan khur saw tali kita kamaksiar ar tali kita kamarupa bat rio tali kita kamarnang. Kakerdan kabalay ka letcha ka kinhuan ka All India Police Sports Control Board kabalayo bakan khur saw tali kita kamaksiar ar tali kita kamarupa bat kawai kata kamarnang. Haba pa siya ka kinhuan yelekay ka Meghalaya kanam baar kan kalalong kum uwe na ki maumer uba kalala bakan kam haka ni ka waypat ka judging lekay kabawan hadin baya ka senjuk Meghalaya Pencak Silat Association MPSA kadai ka badang sedang ban seng menta sisnam padang ha unai leber menta kasnam ka kinhuan ya lekay ka jela kalala bakan ra ikanam kum kalado ni overall champions senior national Khelo India Asmita Pencak Silat League arja apasan arja apun rio kabadai na kabentai ki samla kentay. Hakani ka kinti ya kani ka lumpung ilek kai balai singi lapelong ya ka haka Sports Authority of India sai da ka jingwan ya shimbenta da kumbak hatsan spangut kinong ilek kai na kilai pun rio tili ki jela ki balami madan bakin ya kun ya ka kirdan ya ilek kai jong ka artistic seni but combat danding. Ya kan ikajingya kop lapun da Indian Pencak Silat Federation IPSF ringkat bat ke Meghalaya Pencak Silat Association bat da kajingla ban penlong ya kum kan lumpung ya kun lesi la ru ban ong ba on penrung ya ka kum ka weni ki jingya lek kai ha ka 39th National Games ban salong hang ni hapo kajila house number 1 ukong san balawan bandan lang shipor ha ka singi penkot ya kan lumpung day uba Meryl Bonds iem badai UMLA ka nongpo pat haka juk kapor chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board na kalyang ka Meghalaya kinong elek kai bala Korea kita kamaksiar kilong uban rilang mukti tanding ribusan kg female Tobias Glenn Seni ganda male Philip Kimdek Seni ganda male bat Rimchi Sangma Seni tunggal female. Kat ba kinong elek kai balakur ya kita kemarupa kilong Viviana Malay hinyop ho kg female bat Tapash Rabha prapasan kg male bat ki balakur ya kita kemarnong kilong Khamti Monrempe prapo kg female da Monica Siem Dripo kg female yok dahun klen sanpasan kg female Anthony Shadap sanpasan kg male Sandarius Kemdek Dripo kg male bat Moon Rabha nyop ho kg mil. Ya ka kinhuan ya lek kai ka Meghalaya la coach ka da uba Thomas Rangthalo kat ba manager ka kinhuan day u balam lang kriam.